Exultemus dies Israeles est redis Alleluia, resurrexit Dominus, exultanti et recanti ebulnes, Pascalos comemoratus salutes. Alleluia, resurrexit Dominus, celebrantes hoc Pascha sanctissimum, e puremo veritatis adium. Alleluia, resurrexit Dominus, exercito captivati fugimus, et ad vitam peccadones redemus. Alleluia, resurrexit Dominus, in hoc ergo jubileo terminum, benedicta salus liber Alleluia, resurrexit Dominus, vitens in angelus apparunt, Muriels necimeret mortuum. Alleluia, resurrexit Dominus, il benitens indicabar gaudium, quia vivit vera vita omnium. Alleluia, resurrexit Dominus, fermentadas expogemus nocinas, et agamus redemptori gratias. Alleluia, resurrexit Dominus.
Jauna zuekin eta zure espiritu ekin. Ongi etorria guztioi, zenideok, zerura igodan jauna izan beti zuekin, Mateoa gogoratuz bedenkatua hartuko dugu. Hartuko dugu ura pozik, osasunaren iturritik. Hartuko dugu ura pozik, osasunaren iturritik. Erruki dakigula Jainko guzti saltzua eta gure pekatuak barkaturik eroan gaizala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, Aintza zutik jauna, talez errak zutik. eta bakea lurrean haren gogoko gizonei, ana hundita dezaitugulako, gorazu bedenkatuazu, gorespen zuri auspez agur, eskerrak zuri. Aintza zutik jauna, talez errak zutik. Zebakari santua, zebakari jauna, zebakari goigoikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, Jainko Aitaren argitan, Amen. Aintza zutik jauna, talez errak egindakigun otoitz, Jainko algustiduna, zure seme Jesukristoren igokundea garaipena izan da guretzat, eta haren gorputzeko gareanok ziur itxaroten dugu, gure burudan Kristok dauan aintza izango dugula geukere. Egizu, egi honek, betega gizala posez eta eskerronez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizitata, gizaldi eta gizaldi guztietan. En la primera lectura nos disponemos a escuchar la palabra de Dios y según el relato de los Hechos de los Apóstoles, la ascensión de Cristo Jesús supone el final de una etapa visible y el comienzo de otra etapa, con una presencia nueva y distinta del resucitado. Apostoloen eginak liburutik. Teofilo maitea, neure lehenengo liburuan, hasieratik zerura jasoa izan zan egunera arte, Jesusek egin eta irakatzi eban guztia idatzi neban. Zerura igon aurretik, Espiritu Santuaren eraginez aginduak emon eutzezan berak aukeratutako apostoluei. Jesus apostoluei agertu jaken bere nekaldiaren ostean, eta bizirik egoaneko froga asko emon eutzezan, 40 egunez bere burua ikustera emonez,
eta jainkoaren erreinuaz berba eginez. Areekin bazkaltzen ziarduan batean, onan agindu eutzen. Ez alde Jerusalemdik, zagozean nik aitaren partetik egin deutzuedan agintzariaren zain. Joanek urez bateatu eban, baina zuek Espiritu Santuaz izango zare bateatuak egun gitzi barru. Orduan baturik egozanek itaundu eutzoen, jauna, orain ezarriko aldozu barriro Israelgo erreinua. Jesusek erantzun eutzen, aitak bakarrik dau hori erabagiteko ahalmena, eta ez dago zuen esku zein aldi edo unetan jasoko dan jakitea. Baina zuen gain jatziko dan Espiritu Santuaren indarra hartuko dozue, eta nire lekuko izango zare Jerusalemen, Judea osoan, Samarian eta lurraren azken mugaraino. Hori esanik gorantzigon eban Jesusek areen begi aurrean, odei batek begietatik eskutatu eutzen arte. Orain dino zerura zelan joian begira egozala, zuriz jantzitako gizaseme bi azaldu jakezan ondoan, eta esan eutzeen, Galilearrok zertan zagoze hor zerura begira. Zuen ondotik zerura jasoa izan dan Jesus hori, zerura joaten ikusi dozuen lez, etorriko da barriro. Jaunak esana. Jainkoa doa, zeru, herri guztiak bere ditu. Jainkoa doa, zeru, herri guztiak bere herri guztiak txalosekin, jaunari poser oio egin. Jaun handia da bildurgarri, lurbira osoan agintari. Jainkoa doa, Jainkoa goratzarrez, jauna txistuta turut otez, josoinua jo jainkoari, abestu gure erregeri. Jainkoa doa, zero, En la segunda lectura, el apóstol Pablo exhorta a la comunidad de Éfeso a que traten de profundizar todo el misterio y el don encerrado en Cristo, como también la extraordinaria grandeza del poder de Dios desplegado en Él, resucitándolo para la vida en plenitud. San Pablo apostoluak Efesoarrei egindako epistolatik. Zenideok, Jesukristo gure jaunaren jainkoak aintzaren aitak, emon deizu ezala espirituaren jakituria eta goi argia bera ezagutzeko. Argitu dagizala zuen barruko begiak, jakin dagizuen zer itxarotera dei egin deutzuen, zein da beratza dan fededunentzat oinordekotzan prestau dauan aintza.
Ahalmen eta indar hori Kristogan erakutsi eban Jainkoak. Berau hilen artetik biztu eta zeruan bere eskumaldean jesarria zo ebanean. Jainkoak aginte ahal izate indar eta nagusitza guztien gainetik ezarri dau Kristo. Eta mundu honetan ez ezik, datorren munduan ere aitatu daitekezan izen guztien gainetik. Dana jarri dau Jainkoa Kristoren oinazpian, eta berau ezarri dau danen gainetik Elizaren buru. Haren gorputza da Elizea, unibertsoa guztiz beteten dauan Kristok betea. Jaunak esan. Discípulos de todos los pueblos, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Aleluya, 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 Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa Mateo deunaren liburutik. Aintza zuri En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos». Jaunak esana. Senide maiteok, gaur jaunaren zerura igokunde astensio eguna ospatzen dugu. Jesucristo berbistu eta hien artetik, eta zerura igon eta aitaren eskualdean jesarrita dagoana sinisten dugu. Bera da Elizaren buru. Berak guribe egun baten berarekin zoriontsu izatera eroango gaitu. No sé por qué nos gustan los campeones. Es muy sencillo. Necesitamos del éxito.
para seguir viviendo. Nosotros celebramos el triunfo de los campeones, les ponemos en el podium la medalla, la copa, cantamos el himno. Hoy es la fiesta de la ascensión del Señor. Hoy celebramos que Jesús ha triunfado, que es campeón, que ha vencido a la muerte. Aquel hombre extraordinario, aquel hombre que tenía tanta fuerza y tanto atractivo, aquel hombre que murió en una cruz, fracasado, aquel hombre que traía un mensaje diferente, aquel hombre, sin embargo, no terminó la historia en el fracaso de la cruz. Aquel hombre ha resucitado, ha triunfado sobre la muerte. Dios le ha exaltado. Está sentado a la derecha del Padre y es el Señor de vivos y muertos, como decimos en la proclamación de nuestra fe. No sabían cómo expresarlo, que había triunfado, y entonces dicen, sí, fue elevado a lo más alto, al cielo, fue puesto por encima de todo, es el Señor de los señores, está sentado a la diestra del Padre. Así se expresan los apóstoles ese gran gozo y sencillo gozo que nos narra el Evangelio, diciendo simplemente que aquel se despidió de ellos y les envió por el mundo entero a anunciar su mensaje. Jesús es solo el primero de la cordada. Él ha conquistado la cumbre, la meta, ha puesto la semilla. Su éxito es ya la garantía también del nuestro. Ahora es el tiempo de los cristianos, el tiempo de la Iglesia. Como el alpinista, que para llegar a la meta tiene que tener los ojos bien altos en la meta, en la cumbre, pero los pies bien fijos en la tierra. Así tenemos que vivir también cada uno de nosotros los cristianos. No podemos vivir en el santo cielo. Tenemos que tener los pies en el trabajo y en la conquista de esta tierra. No podemos quedar mirando al cielo. Dicen, esta semana hemos celebrado la fiesta de San Isidro, cuentan las bonitas narraciones que a los santos Dios les hacía los trabajos, que mientras San Isidro estaba rezando, estaban los ángeles arando. No, esa es una historia bonita. No, Dios ara con nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que arar la tierra. Nos toca a nosotros trabajar para ganar el pan. Nos toca a nosotros luchar por la dignidad de las personas, la justicia, la hermandad. Nos toca a cada uno de nosotros para luchar por el pan y el bienestar de todos. Nos toca conquistar y mejorar esta tierra a través de la investigación. Acaban de ser premiados los que habían descubierto cómo estudiar el ADN mucho más fácilmente que hasta ahora. Tenemos que mejorar el mundo a través de la investigación, de la ciencia.
El creyente nunca puede estar en contra de la ciencia, todo lo contrario. Tiene que agarrarse a la ciencia para cambiar el mundo y mejorar el mundo. Debemos crear y recrear, pues, nuestro mundo de hoy, sobre todo poniendo el amor, el corazón en lo que hacemos, porque ese corazón tiene que ir transformando nuestra sociedad. Y todo esto lo podemos hacer, pero ¿sabéis por qué? Porque yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Cristo resucitado está con nosotros. Estaré en cada uno de nosotros, de vosotros, hasta el fin de los tiempos. Esta es, pues, nuestra misión. Hay un poema muy bello de León Felipe que lo expresa de una forma maravillosa. Dice así: aquí vino y se fue. Aquí vino, nos marcó la tarea y se fue. Pero nuestro es el tiempo y la gubia con que Dios comenzó la creación. Y en ese tiempo y con esa gubia, nuestra es la misión. Expresemos ahora, cantando nuestra fe en la ascensión, en que Cristo es el Señor de vivos y muertos. Sinisten dozue jangoikoa, aita algustiduna, zerulurren egilea. Sinisten dut jauna, Sinisten dozue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, ama Virginagandik jaioa, nekaldu eta obiratua, biztu eta aitaren eskuialdean jarririk dagoana. Sinisten dut jauna, Sinisten dozue Espiritu Santua, Ereisa Santu Katolikoa, Santuen alkartasuna, pekatuen parkamena, hilen biztuera eta betiko bizitza. Sinisten dut jauna, Aurkeztu daigozan aita jangoikoari gure gaurko eskariak. Eleizaren alde, por la Iglesia, para que, fiel al mandato del Señor en su ascensión, sea siempre testigo valiente del Evangelio y comunique con claridad y caridad la verdad que salva. Eskatu deiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Agintarien alde, por los gobernantes, para que sepan hablar con el corazón para promover una cultura de paz allí donde hay guerra, para abrir senderos que permitan el diálogo y la reconciliación allí donde el odio y la enemistad causan estragos.
eskatu deiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Komunikabideetan lan egiten dabenen alde, por los profesionales de los medios de comunicación, para que ejerzan su trabajo con responsabilidad, amor a la verdad y respeto a la dignidad de cada persona, contribuyendo al bien común. Eskatu deiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gu guztion alde, por todos nosotros, por nuestras comunidades cristianas, para que renovadas por la Eucaristía aprendamos a custodiar el rostro y la voz de cada persona, siendo instrumento de encuentro, de escucha y de comunión en medio del mundo. Eskatu deiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Onartu jauna, zure seme Jesukristoren bitartez aurkezten deutzugun otoitza. Jesukristo gure jaunaren bitartez, hola ez. Senideok, egindarrigun otoitz guztiok batean, Eleiza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa gorestetu eta gezona salbatzeko. Onartu egizuz jauna gure gaurko eskaintzak eta gure bihotzak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. gora bihotza. Jaunagan daukagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen guk zuri, aita guztiz santu horri, eskerrak emotea nun nahi eta beti, Jesukristo zure seme maitearen bitartez. Berau da gure hitza, beronen bidez egin dituzu diran guztiak, bera bialdutez deuskuzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginagandik jaioa. Beronek zure naia betetako eta zuretzat erresantu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituan eta heriotza ezereztuz nagusi agertu biztuera. Horregaitik, aingeru eta santu guztiekin, geuk ere zeure ospe eta aintza goresten dituguz bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna. Osana, osana, osana
maiteri daukazure diztirok. Osana, Osana, Osana zerugo hienetan. Bedenkatuo jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, Osana zerugo hienetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizuz bada ogi eta arta honei, zeure espiritua izuriaz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezan. Berak saldu ebenean eta bere gogoz kruzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez, zatitu eban eta bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eixu eta jan, guztiok kontati, hau neure gorputza da, zuentzat emongo dana. Afalondoan bardin kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eixu eta edan, guztiok kontati, hau neure odolaren kaliza data, itunbarri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko, izuriko dana. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Zere gurutz eta piztu edan, munduaren salbatzaile sarana, salvagizuz, Jesus jauna. Horregaitik jauna, zure semearen erioza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dautzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzuzalako, eta apalik eskatzen deutzugu Kristoren gorputzodolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoan zure eleizea. Ero aizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure artzainarekin eta eleiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, biztuteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Juana, Barinaga, Francisca Santa Maria, Ildefonso Larrieta eta etxekoak, Jose Mari Líbano. Eta asmoak Miguel Madariaga, familia Llanos Torrontegi. Errukizak iguz arren, gu guztiok betiko bizitza jaritzi eta gigun, Jangoikoaren ama Maria Duatzuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin. Eurekin
batean goresten zaitugula Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honegal, zuri aita jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakaziari jarraituz, bildur barik kanta dagigu. Eta zeruetan zara, Saldu izan beti zure izena, etor beti zure reinoa, egin beti zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emoi guztuka, egun honetako ogia, barkatu gure zora, geure sortu nahi, barmatzen lautzen ez gero, ez lehiuzku itxiten tazinoan jauzen, baina atera gabezuz atera gabizuz jauna gaiz guztietatik, emoi guzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan, eta estu aldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zaingago zala. Zerea dozu erregetza, zerea ospe ta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten dautzuet, neure bakea emoten, begira zure eleizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoadanez, emoio zu eleizari bakea, emon batasuna, errege bizizarata, gizaldi eta gizaldi guztietan, jaunaren bakea, beti zuekin, emoio zue bakea alkarri.
Ona hemen jangoikoaren bildoza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina ezaizu bat eta osatuko naz. Azken afari eskeroz jauna, gure janari zuzara. Agindu gozor lotu ginduzu, zure gorputza hartzera. Ogia bidegera iristen, gure gorputza lotzera. Zugailderria adarrarekin bat egiten da nantzera. Batasun honek eskatutzen du, animak ere bat egin. Buru bihotzer bizi daitezen, bat egin ikan zurekin. Zaran osoa eskentzen zara, izanak gure atzegin. Zu jarritako maite legean, ez genduke nahi utzegin. Azken afari eskeroz jauna, gure janari zuzara. Agindu gozor lotu ginduzu, zure gorputza hartzera. Ogia bidegera iristen, gure gorputza lotzera. Zugailderria adarrarekin, bat egiten da nantzera. Aquí vino y se fue. Aquí vino, marcó nuestra tarea y se fue.
pero nuestro es el tiempo y esa gubia con que Dios comenzó la creación. Por eso, id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, mis testigos, testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. En este tiempo pascual cantaremos a la Virgen el saludo pascual. Nos ponemos de pie. Domingo que viene es domingo de Pentecostés, es el final del tiempo pascual. El sábado a las 8 de la tarde se celebrará una vigilia de preparación para el domingo de Pentecostés. Será el señor obispo el que presidirá esa celebración, el sábado a las 8 de la tarde. Hauna suheki Bedenkatu zaiezala jangoiko algustiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoaze jaunaren bakean. Eskerra